Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu larem sangral te Chief Minister Puldo Oman Independence Day lomna sarkar in real bol na thazok siam tu le ramin tawdel changkang zok le mitin te ko sakphung choi kang turin an sarkar chuan tan an la zelani ati Mizoram district sanga Independence Day ropui takalomani Chakma le Mara Autonomous District Council mi pui thlanten voin Independence Day voi samriat na asangin an mang Prime Minister Narendra Modi an kumsom pani chuangkal te chunga ram khwale tuiwai be chatel te thorim na zara ramin na satakin ma so nani ati Chief Minister Puldo ma chuan sarkar in real bol na thazok siam tu le ramin tawdel changkang zok le mitin te khosak phung choi kang turin an sarkar chuan tan an la zelani ati Mizoram Independence Day voi samriat na lomna puiber Aizawl la mola he thui soin Chief Minister chuan Mizoram dong le wanga maso na inkhai rual chuan lo la omzel tur te tan po a chen fak ele bara in tawdel na kong zo ani theinan an mathlir lai mu kalphung thar mi pui sarkar ti chu an aw hla di thule ala nizel don bok atia Mizoram bana kai Ruam panna chu Mizoram economy siam thana tura malana poimo berani ti soin department sang te tang havin somle paya tan puina mai pia lama me puita thiam na ti pun konga sarkarin ma ala atia eizona thazo ko muin mimal chung ko le ramason nan ma ala mek zeladi ati Mizoram dung le wanga mason na in khairwal chuan lo la omzel tur te tan poa chen fa ele bara in todel na kong kan zo theinan kan matlir lai mu kalphung thar mi pui sarkar ti chu kan aw la ani alani zel don bok ani the Mizoram bana kai hand holding scheme chu Mizoram economy siam thana tura kan malak na poimo ber ani department sang te tang hovin sumle paya tranpuina pia lama mi puite thiam na ti pun konga ma kan la eizon na trazo ko muin Mimal chung kwale ram masonan ma kan lamek sel ani Pulal do ma chuan thalai ten eizon na kong thar dapa sum do na hlok zo kan nei theinan Mizoram bana kai venture capital fund siamani thu soya hei hian chengwai bel sa somni corpus fund a keng til ti soin thalai ma ni ke din tum ten bulan tan theina tura pui tu tur state sarkar in venture capital asiam voi khatna le pasaberani atia Mizoram grand challenge siamani thu le industrial and investment policy 2025 siam tharani thu te investor lian tak tak te kaulu nan investment promotion agency dinani ti soiboka hengte ba ka hian PM divine le naset skal tlanga sarkar malana te hian Mizoram mi puita tan eizon asiam belang ti soin Mizoram economy thanzel na tura na satakin kongro asadonani ati mi pui sum omzanaya man le in real bona thazok siam chu an ngai poimo thu Chief Minister chuan soin Mizoram Universal Healthcare Scheme Max atan Asian Development Bank nen chengwai bel sa sang khat z loan agreement an zia fel to thule za zela som ko chu sarkar leipin atub sakdon thu soya Mizoram kal pui thei chi centrally sponsored scheme zong chu SNS parsha andalu vekto thu asoya huntiam chunga thataka kalpui ni wangin sarkar leipui chuan malak that loman cheng vai bel cha thum somnga ron pe ti asoi an sarkar chuan lo le huan nei tu te angai poimo ti soyin pulal do chuan an sarkar chuan lo nei tu te khosak choi ka nangai poimo em ani ti National Mission on Edible Oils kaltlangin Mizoram District Pasaria Oil Palm chin be pui an thak ani thu soyin lo nei tu ten oil palm ra metric ton sang sari chani somni panga an thala tangin chengwei bel cha som le nuai somnga pathum an leani atibok bana kai rom hanan nuaya so thing leile shal an kalpui chon zom zel nia soin komsan ni somni panga chungin support price chengwei bel cha somli do nan pe kumin san ni somni paruka hian chengwei bel cha somni pani vel an pele to ti soya so thing som bol konga po ma so na thu soin sairang horticulture center tangin Mizo so thing an shal chuak thei to te chu ma so na chin chha tlak takani ati MIDH nuaya athar hun pa ngai lova thar chi tomato le zik hlom chin konga na satakin pan la ti asoya kumsa ni somni panga tomato metric ton sang ni somsari pasari le quintal nga zik hlom metric ton sang thum za sari som panele quintal samruk pali thar chu ani thu soin kun hathok tu ten cheng webel cha somli vel zet an lei atia National Bamboo Mission nuaya mau mangin furniture siam le me hol siam na chuan thar bak tong le mamita te man me kani atibok
Kumin Independence Day lomna hian national anthem Jana Gana sakma inaway khana atan national song Vande Mataram ngai thla kani a Chief Minister hian nampuan zar apot phar nuwa parit contingent te a enfia Independence Day pola march pasin a chhun zomani Lars Sab General Vijay Kumar Singh chuan Independence Day voi samriat na zalena sual tu te hriat tharle an poimo te soi voin chhun khan Lars Sab hian lok bawana governors at home buat saya he huna hian Mizo nam hla romin rel sakang che ti chu sakani Larsap chuan zalena swal tu ro pui tak tak te lalnu ro pui liani ni kwala lian phonga sai lo zakapa khuang cher le medang tam tak man lai hun ra thei thak tak noi lo be to tu te kha an choi moi thar te soi The freedom fighters whose courage and sacrifice made our independence possible. We also honor our revered freedom fighters like Lalu Rogliani, Nikwala, Lian Funga Sailo, Zakapa, Ponsera and others whose sacrifices contributed to the struggle against the colonial power. Ladies and gentlemen, independence is not merely freedom that we have inherited. It is also a responsibility to build a stronger, more prosperous and a more confident India for the future. Independence Day to district Shangshanga po ro pui takalamani a lungleya chuan health minister Pilarin pui havin Independence Day himanani a thuam royamwala hun mana Minister chuan Max 2.0 a chung kunwai thum sing ni za somni pathumi ziak lutin komin chung mi puidam lob en kolna atana sarkarin asen so zong zong chu chengwei bel chu somruk pariat le noi somthum pahni la yakling to ani ati siha SDFA playground excise minister pudal ngi lewa mar hawa manani a minister chuan amrut 2.0 noya cheng noi zaruk som pari sengin siha khopui tui nar thom thanakal pui me kani ati a he na hi za zela somriat panga thozo to ani ati bok Champaya chuan Changphut Field Education Minister Dr. Vanal Thana Hawa Manani a Minister chuan Government Champai College chu Mizoram Sarkar and Kol College zenga stream nga ber ani thu soin PM Usha scheme noya building thar zengwai bel chathum le noi sari mansak thar ani thu soi Kolasi pa chuan Home Minister puke sap dangan nampuan zara pot phara Minister chuan India Sarkar in Vikshit Bharat Sani samli pasari kaltlanga India ram churam mason ahlan kai tumin ngor takin ma alame kani ati Serchi pa chuan PWD Minister Puman Lalhana Hawa Manani a PG Department kaltlangin North Vanlai Pai Water Supply Scheme then tlang le buang puya solar plant sakzo fel ani ati Longtlaya chuan Supply Minister Bubil Chanjawan nampuan zara pot phara Minister chuan PWD Longtlai Division Noya kumsani somni panga ni ruk chungin kong kilometer somni pakhat le meter somsari palia thui layani ati a Blacktop KMD chuang thozo to ani ati bok Mamita chuan Agriculture Minister PPC Vanal Ruata Hovin Hun Manani a Minister chuan Mizoram away khan atan price support scheme noya behliang chochile ni hoi te lei turin a impua chaume kani ati Saitola chuan PNE Minister pu evroding rena Hawa Manani a Minister chuan PNE Department chuan Sarkalai pui scheme noya solar rooftop subsidy scheme akal pui me kati a Saitola han solar rooftop somparuk vel wa felani to ti soibok Nathela chuan Forest Minister Pulathan Sanga Hawa Manani a Khozola Agriculture Minister Pusil Soibunga Hovin Man anibok Chanchinthar Akashvani Aizawl Tangapua nani Chakma le Mara Autonomous District Council me pui thanta chuan voin Independence Day voi samriat na asangin an mang CADC political party sangkal khom ta chuan chongte a CADC mun puya Independence Day lom na a nampuan zar pot par tura me pui than Chief Executive Member Ruat Lova SDO Civil Ruat ani chu anlung oilo thu larsap ne an thlena CADC CM punirupam chakma chu sarkarin lom na asiama telovin CADC mun puya henilom na hian atelani
MADC in tanga kumni chung Mizoram Sarkar tanga budget revised estimate andon tol bawanga lung oilo na lantir nan MADC executive committee thutung na angin ashanin heni hi an mangboka MADC CM PM laiko an nampuan sar apot pharani Prime Minister Narendra Modi and kumsom pani chuangkal de chung khan ram khole tui vai bel chatel de thorim na zara ramin na satakin ma so na ni ati voi in New Delhi Independence Day voi samriat na lomna he thui so in pamodi chuan economy der thong ram pangazinga tel thin India chu tuna chuan khovel economy thang duang ber ramani to ati a mi vai bel somni panga re thein atanga khai chu in anom to ani ati Ramchung Independence Day lamna pui beret for the neya hian voi khatnan ramhla Vande Mataram ti chuani a Prime Minister in Nampuan sar potpharin Indian Air Force Mi-17 helicopter pani in pangpar an thak walani Chanchinthar top na tlang pui Chief Minister Puldo Oman Independence Day lomna sarkar in real bol na thazok siam tole ramin tawdel changkang zok le metin te khosak phung choi kang turin an sarkar chuan tan an la zelani ati Mizoram District Shangchanga Independence Day ropui takalomani Chakma le Mara Autonomous District Council mipui thanten voin Independence Day voi samriat na asangin an mang Prime Minister Narendra Modi an kumsom pani chuangkal de chunga ram khwale tuibai bel chatel te thorim na zara ramin na satakin ma so na ni ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani